Kakching Indoor Stadium. Then is Hanai senior. Okay, asom opponent na Rocky and Ranbir. Ranbir. So nakanda na Ketrizid and Sandeep ko. Ado mo kaya ba ni loina practice project summer la ko dan nong namo dan hong na practice ko na 0.31. Out ball 0.42. Kumang pa exercise to wagi di am ngai summer sida indoor stadium sida Bedminton sanaga ko. I am so pamba yauraga di indoor stadium da ayuk dum lagbi yagani. Oh. .35. Matik kidan koi huchage swashwai lotion jage. Mayam channel so yung video ba kay mag if interested or any comment ang sung like to view matang amuk full matang go ba yung hapsarake sige matang sida lotion jare kind of way atang nizari. Thank you everyone. Matang full hapsarake na susu na